Thalizet aborok ain mun hnuah voin kumsang hnih som hnih le paruk January ni thum khan USA chuan anrama rui hlo tol lut tulian bernia pu Venezuela chu abei tange nge a Venezuela sarkar chuan US in abei thu hi puang zar to ma se US ro chuan thu le hlachiang kuang tak ala nei lo thung heti mek lai hian US chanchin burin tlak CBS News chuan Venezuela khopui Caracas sipai hmun poimo rang ta chu President Donald Trump thupêkin be ani tin antar langani anram hmun rang be ani hnulok hian Venezuela President Nicolas Maduro chuan anram be ani ta chu pomjam thei ani lo thu le anram dikna le za omna hum him tura an be le tur thu soin national emergency apuanga US in sipai changna mga abei chan chu anram leilung hausakna oil le mineral adu wang ni asoin US in Venezuela ramti roma hruai tu adu zong aruat pui hnuah heng anram leilung hausakna te hi adu tokin achhor theidona chu wang chuan US rui hlo tol lut tulian berti chuan lama mangin abei ta ni in asoyani ama ero chu hetianga thu chu asiam atanga reilo te hnuah US President Donald Trump chuan Venezuela President Maduro le anupui an man thu hitar langzuin Venezuela atanga an phur chua to thu azeptela engtin nge an mana khoi hmuna nge an phur lu ti tale engtin nge ma an lak zui don ti ero apuang zar lo thung India rama platform rin tlakber Kosani Mukherjee mathea an siam most play akan lo lo mache most play kaltlangin cricket match te HD quality in athlonin a enthea lo man tha tak tak adon theibok Zili games kaltlanga poisai dalu voi khatna cheng sang khat idong theanga UPI le bank transfer mangin olsam takin adalu thei most play application ni download awanga cheng zani idon hnuah Facebook a review easy awangin cheng zani bok dong lein awa in cheng zali idong theanga most play account ni siam chuan free spin za som hni pahni idong thei cheu bokang chu wangin nga khotlai loin most play izin kong chu ronzo tran vero le kumsom ruk pathumi Maduro hi US chuan alumanatan US dollar makta duai somnga an chiar meka US Delta Force ten an manti CBS News chuan antar langani Venezuela an bei chungchang le Maduro an man chungchang a hian Trump chuan an ram sana a chomadar som pakhat hian press conference aneidona thu chiang jok a hriat theiang Cuba President Miguel Diaz-Canel Bermudez chuan hetianga US in mi rama beingot mai chu poi khoi na lian tak ram le ram in palzu na ani ti in US dem na thu ati chuak to a Colombia chuan Venezuela ne na an in ri na zonga sipai le ral thuam a chek bokani Venezuela Defense Minister Vladimir Portino Lopez chuan indo thei mai turin rampuma an sipai te injar partirin an in ral ring vekto ti asoya min bei ma se min tukzal ngai lovang ti in vauna thu a chak chuak ve cheu mai ani an Vice President Declan Rodriguez chuan an sarkar chuan an President Maduro le anupui Cilia Flores omna chin an hriat lo thu le nungdamin an la om nge yani ti finfiana an phut ti asoya tun thleng hian US in a be awanga thi le hliamza hriat chian alani lo bokani US and Venezuela khopui Caracas le khopui lian zual te chu inrin ni jing var trian atanga be tranin mun ranga tangin meikhu azam chhongun nguna an khopui chungzona helicopter engemoza thlok wal rengin kang mei thel tumin thunei tu te an phevon vona an sipai le mipui te po an ram chunga US sipai an lo lu huna huaisen taka lo ma chon thei turin an un puat soi ngal rup ani US and Caracas le khopui ranga sipai mun poimo zualte bitumin henga be masak te jinga hian khopui laili a military airfield La Carlota chu alang sara airfield ta tang hian meikhu adum chhongun nguna engti takin nge a chiati ala hriat lo La Carlota baka fuarte tuana a sipai thut mun poimo te po bein Venezuela rama thlona tum hun poimo zual mimal enkol thenga bein anin do thlona tamjok a chu chia longchol mun le sipai mun pui te baka ral thuam dana mun te po a phin dar sak bokani US in Venezuela khopui lian ber a be awang hian he khopui a cheng tamjok chuan classic khowo awang lai takin power supply an nei lova vote ti tak le hreom takin hunan mangme kani US hian Venezuela hi an rama rui hlo tol lut tulian bera puin Caribbean tuipuya Venezuela long engemoza chu rui hlo tol na long ti in alo be photo a nun na chan po an omnual nge
Trump pakai ruai US sarkar chuan Venezuela President Maduro chu rui hlo tolna thuk taka in nam hnoya puin thlak an du ni pona langa Maduro ero chuan USian an tuial thei ai ta wangin chuan lam farha te siamin beidan kong adap lui ngar ni in asoi ve thungani USian Caribbean tuipuya Venezuela long abe fo nuwa omzia nei tog lovin a hria nge ni don ni thotan ni liam ta khan Venezuela long chol mun pakhat rui hlowan tol suwa turte an check hol thin na mun nia an soi chu alo be to a Venezuela atanga tui al thei phur chuak tur ramrang long lian te po alo man khom to bokani US President Trump chuan Venezuela long chol mun an be te hi rui hlo tol na long rual chol na mun US tol lu tur rui hlo an phur chuan na mun ni in asoya ni thum kalta khan long chol mun an be thu hi alo puang zar to nge CNN le New York Times chuan long chol mun be tu te hi CIA an ni thu puangin hei hi US in Venezuela ram abe voi khatna ani thu an tar lang bok US chuan hemi hnu lok hian an khomwal sipai ten atrula ni chuan Venezuela ram an lu chil hial tur thu an soya chu atakin athleng don ta ni te pon alangani US in Venezuela long chol mun abe hnu lok hian Colombia President Gustavo Petro chuan Venezuela tuipui kam khwa Maracay bo khopuya rui hlo chi khat cocaine an siam na mun pui chu US in abitum ni in atar lang Colombia President chuan US in thotran ni liam ta a tuipui kam mun poimo abe hi rui hlo tola sumdong thin firfiak pol pakhat ELN guerrilla group ten an thunun cocaine siam na mun pui ania USian abom darta ani ati Thuthar thedar tu ten he mun be tu te hi CIA an niam tia Trumpa an zo trumin US President chuan ati tu te hi ka hrechianga ama ero chu tu te nge an ni ka soidon lo ti na changa thil puak a om ngei thu le cholkar ma sa lok po a hetiang thil puak na satak hi alo om to thu a soi bokani US in Venezuela long mai ni lo an long chol mun thlenga a be chan hi US ram chunga rui hlo an tollu ti top tura malatura Venezuela President Maduro na taka anorna chikhat ni inalanga tin USian nikum masa in thlan social hlo taka thlan tlin non Maduro hi atlin dana thil fel hlel tam tak a omti an hria da wangin Venezuela ram hruai tua an pom lo bokani kumsang ni somni le panga September ni ni atang khan US chuan an rama rui hlo tollu tum nia an hriat Pacific le Caribbean tuipuya long te chu voisom thum chuang an lo be to a mi za somin nunna an chan nge ani US sarkar thil ti dan hi Venezuela chuan na sataka soiselin heng an ram hau chin tuipuya long chevel US in abe tele nunna chan ta te hi rui hlo tol tu an ni nge ani ti fin fiana engma an nei lo ni in a soi rui hlo tol lam chui mi te point Trump kai ruai sarkar chuan Caribbean le Eastern Pacific tuipuya long an be te hi rui hlo chi khat fentanyl le cocaine phur tuma USian puma se fentanyl siam chuak tu lang sar ber chu Mexico ania USA fentanyl tol lu tu ber po Mexico ani Mexico chimlam atangin khomola heng rui hlo te hi an tol lu thin ani anti ve thung US in an long te a be tak fo nu hian Venezuela President Maduro chuan USian engtik nia emo chuan sipai changna manga an ram lu chuin alal thut thleng a phe sak don ni a hria in ram lian jok te puina alo deal to thina an puina a deal te jinga Russia langsar berin Russia hian Venezuela ram chunga anti air defense system buna indo long chop atum ni a soite po om thina ama ero chu Ukraine laka be pui chu America ni awangin ram dang buaina a in rol hlei theilowa hei wang hian US poin pui tu nei lo ral thuam le sipai lama duap ve tak Venezuela hi azuam zualta ni te pon angai theiani an long chol mun nen lama a be tak nu hian a koto patrang Venezuela President Maduro po amang ang le a ninga ni liamta an ram TV in akomna US nen hian rui hlo tol le tui al thei chungchanga in piak adu thu soin rui hlo tol chungchang ani emo tui al thei chungchang ani emo an du apiang soi ho turin kanin hongreng ani atia ama ero chu athil be sei hi puitlin lovin US chuan a be zuita ani Venezuela hian president an nei rei thei hle a an president ni rei ber Hugo Chavez phei khachu azonin kumsang khajako som puwa pakua tanga sang ni som pathum inkar kham kumsom panga chung zet president ani a an ram president Trump hi kumruk chung ni thinin
kum sang ni pakua tang khan a rei zong bituk hi an ti bota tuna an president Nicolas Maduro hi Chavez sarkara khan foreign minister ni thinin Chavez boral nu kum sang ni som pathuma tang khan aron president veta kum som panhi chung a president to thiam channan ni kum masa khan a ming chovin in thlanan pot saya adu angin ro ala rel chun zom ta je lani Venezuela ram leilung hi a hausa lea khovela tui al thei lai chualonga berni in tui al thei a om nge yani ti fin fia to la lai chua si lo barrel kluk le ding on za thum vel an nei meka chu chuan khovela tui al thei la lai chua lo zong zong za a som pariat a hau pha a ma se an ramero are thei hle thung heti khopa tui al thei nga hi ni ma se an ram in rel bol na mu mal lo le fel hlela wangin man laya tui al thei an lai chua dan khol chang kang lo le hundu rei zongin an tui al thei tam zok hi an lai chua ka US Oil Company lian Chevron Corporation in bun ve bok ma se an khu akhir tlat si awangin an lai chuak tam theilo hei wang hian tui al thei thon chua tam lama Venezuela hian khovela som pani na hau pha ve troka hetiang din huna ding chungpo hian an ram hi khovela ram chang kang zual te jinga tel phatura ngai ni ma se mithil ti thei zual te zawin an ram hausangna an chhor phak si awangin an ram mi ring za som riat lai chu mi re theya chiar an ni a rang kachakli pui chunga thureng chung si in Latin America a ram re thei ber an ni me kani